wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi balagha amarona ila sari Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sabul Quran wa ala alihi wa akhir zaman. Allahumma ya rabbana tawil a'marana wa barik lana fi umrina wa auladina wa jasadina wa jami'i auladina wa fi qaryatina wa fi umaraina, nas'aluka ya Allah badanan shayhan wa rizqan hasan barakan, nas'aluka taubata qablal maut wa sadata 'indal maut, amma ba'da. Para bapak hadirin sadaya, masyarakat wargi dan lampah dimuliakan ke Allah, wabil khusus ke Bapak Kepala Desa, ke para tokoh masyarakat, anggota BPD, LPM, para karang taruna, sadaya warga-wargi, ibu-ibuna, para ustad asatidah, para hajah, para hujaj, sadayana masyarakat sedana lampah. Alhamdulillah ayeuna urang tos melewati rangkaian acara nyaeta sakumaha kabiasaan di urang, acara rutin tiap warsih menjelang sasi Ramadan, nyaeta urang sami-sami kerja bakti minangka dina memeres ieu makam. Bahkan lain hungkul orang badai memeres ieu makam secara dohirna ambeh caang ambeh bersih, nanging sakumaha kewajiban orang selaku turunan anu hoyong berbakti diangkeun umat atanapi turunan murangkali anu soleh, maka teu aya lepatna bakal manglupikeun kewajiban sajabit urang ngabersihan makam dohir, urang ngapasihkeun kasayan nyaeta kanikmatan batin kanggo ahli kubur. Wabil khusus ayeuna urang aya pisan di payuneun nyaeta makomna bubuyut urang luruhur Syekh Makam Mama Dana Lampah, anu mana ku aya anjeunna kapungkur di mimiti nyebarkeun ge ka ayeuna. Alhamdulillah termasuk jalmi anu teu mopohkeun kana sejarah nyata turunan anu ngadoakeun. Mugi-mugi ku doa urang ieu sadayangkeun dipingpin ku para kasepuhan tiasa janten amal soleh anu mantak ngalir pahalana kanggo urang tur ka Ibu Rama. Allah nyaangkeun alam kubur sadayana ditampi man Islam ahli kubur khususna nu aya di dieu umumna karun urang sadaya di mana bae. Allah caangkeun legakeun barjahna ku barokahna Kanjeng Rasul, ku barokahna sasi Ramadan, ku barokahna urang ieu silaturahim tur mugi kaing barokah ku ladang berjamaah, amin ya rabbal alamin. Shalawat sareng salam pamugi salam disangakeun ka baginda urang sayyidina wa nabiyina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula wargina sareng sahabatna kum warga Dana Lampah, masyarakat Indonesia sadayana salam dunya, mugi kaing barokah ku barokah ieu kahadian tiasa tamat urang ngalaksanakeun saum, tamat tadarus insyaallah tur tarawihna hilang corona di alam dunia, amin ya rabbal alamin. Atuh anu tadi tos mulai pangenjingna ulah guguru tuh kanu tinggaleun nya, anu nyandak tuangeun, anu nyandak tanagi, nyandak barang itu ieu mugia janten kahadian pahala jihad urang. Pedah-pedah tegaduh makam urang teu bersih teu kituan. Sadaya muslim wargi, sadaya muslim bersaudara, insyaallah naon anu kaluar tina awak urang kesangna, renghap napasna, yakin dinten ayeuna pisan Sabtu 27 Sya'ban atau napi rawah menjelang Ramadan janten wasilah tiasa urang jantekeun umat anu bakal menghadapi Ramadan kalawan kanikmatan kabahagiaan, amin ya rabbal alamin. Aya keterangan man fariha biduli Ramadan maka haramallahu jasad ala niron. Jalmi anu bungah wae ku dongkap Ramadan Allah ngaraksa tina seuneu neraka. Nanging lain wungkul bungah urang ku seueur dahareun seueur mungkin acara pangbukaan bungah seueur pahala, bungah seueur kahadian, insyaallah kaing Lailatul Qadar sadaya, amin ya rabbal alamin. Kanggo acara inti urang sami-sami ikuti, urang sami-sami turutan naon mungkin bade dipingpin ka sepuhan nyaeta acara tahlir khusus kanggo almarhumah nu di dieu umumna almarhumah karuhun urang Bapak Ibu Rama sesepuhan anu di mana bae ayana. Mugi-mugi Allah nampi ngahasilkeun sadaya ala hadihin ya wa ala kulli tin sabisiril Fatihah. A'udzubillah. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apunten minangka pamukati abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jami ahli kubur bihadihil baqar. Qafarallahu dzunubahum wa qabrahum. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيط شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله المعبود لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله حي دائم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Allahumma salli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalli wajhika wa adimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad nabihi min jamil ahwali wal afat wa taqaddina bi jam hajati wa tatahhiruna bi min jami sayyat wa tarfa'una bi ala darajat wa tuballighuna bil aqsal ghayat min jamil khatifil hayati wa bada mamatu ala lihi bi fil mik. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil azim wa ma talawnahu min al-ayati wa dzikril hakim wa ma halalnahu min qawli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa ma sabbahna min qawli subhana wa bihamdi wa ma sallaina min qawli Allahumma salli ala Muhammad wa ma sadaqnahu ila ruhi Rasulullah wa sallam hadiyatan wa barakatan nazilah wa ila arwahi arba'ati sahabati sayyidina Abu Bakrin wa sayyidina Umar wa sayyidina Utsman wa sayyidina Ali wajah wa la hadrat syakhina sultani awliya wa kutubil bashar Abdul Qadir jana sabil karamah fi dini wa lahirah wa la hadrat syarif hidayatul gunung semula hadrat syahadatu kabi gunung jannah syuhada. Amin. Nas'aluka salamah wal karamah wal ijazah wal barakah semarahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa limasyakhina wa lijamil muslimina wa muslimat wal mu'min semarahi jami' ahli kubur fi hadhil maqbarah surahi ala din man hadil majid. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi'fu anhum wa nawwir quburahum wa taqabbal hasanatihim wa kafir sayyiatihim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir 'anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat rahim. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa tadlu bi qada'ika wa taqna'u bi ata'ika. Allahumma salimna min afati dunya wa azabil akhirah. Allahumma salimna min afati dunya wa azabil akhirah. Allahumma salimna min afati dunya wa azabil akhirah. Allahumma ya dzal jalali wal ikram salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafil anam warzuqna syihata wal afiyata fil ahli wal amwali wal ajsam washfina minal amradi wa da'ati wal asqam wahfazna min anwa'il balaya wal masabi wal auja'i wal adyati wal alam warzuqna malan halalan katsira wasi'a mubarakan bihi bilang qita'im walang pisam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hormat kusimpurin muliakan ku Allah paku sareng aparat sadayana para sesepuh para kiai ustad haji taatun nuhun kusimpurin kalian jasa ilmu ulum daya karamat mudah-mudahan dina diwan ieu tadi izin Allah pada dongkapna bulan suci Ramadan bulan rahmat maghfirah mudah-mudahan diparingan kakiatan insyaallah amin mandikan Islam nah atukeun bulu-bulun kasadayana upami bilih ayat cenah ucapan kirang ieu ka manahna kiranya kusimpuring nonton dihampunkeun sadayana nya mudah-mudahan dari mana ieu aya barokah mangpaatna dina dunya dina akhirat keur ibadah ka Allah nya mudah-mudahan dasa dana lampah khususna mudah-mudahan sing dipaparingan naon anu dikahoyong ku izin Allah biasa ka ieu keun kita kalaksanakeun kalian pidoana kalian hamdan li rabbil alamin Allahu Rahman wa Rahim
Qarubatul mubin innahu huwas samiul alim. Puji kagungan pangeran untuk semuanya. Setelah kita tadi melihat dari awal sampai di akhir, yang untuk di akhir tadi sengaja di tempat keramat kita yang bernama Syekh Dana Lampah. Alhamdulillah tadi sudah dilaksanakan tahlilan hadoroh bagi tokoh-tokoh atau pelaku-pelaku sejarah Desa Danampah yang sudah tidak ada, tempat langsung di tempat atau yang kami situskan, yang kami keramatkan, yaitu Syekh Dana Lampah. Alhamdulillah sudah dilaksanakan. Itu sebagai kegiatan penutup dari kegiatan bersih-bersih makam menjelang Ramadan di tahun ini. Alhamdulillah. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih untuk semua masyarakat Desa Danampah, dari semuanya yang sudah hadir dan sudah melaksanakan kegiatan ini, sudah mendukung dalam kegiatan ini. Terima kasih masukan-masukan yang telah diberikan untuk kami, khususnya pemerintahan Desa Danampah. Mudah-mudahan kami akan berjuang untuk melaksanakan apa yang diinginkan dari masyarakat tadi. Sekian dan ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.